autobusu, áno? Tak zadnú pečku by sme mali. Vy vzadu spolu? To určite nie. Čo? Však my sme bez problémov. Áno, jasné. Preto ste povracali polku autobusu minule, že? Prišlo zle. Viete, on má alergiu na laktózu. Laktóza, jasné. Dávame vám poslednú šancu. Dobre. Pustím nejaký song? Že sa pýtaš. Dajte si to tichšie. Niečo to mám. Čo si, nerob? Chlapci, toto by sme nemali. Kašlite na to. Však je koniec roka. No a moja žena vtedy ste nepočuli. Decka, dajte si to tichšie. Inak vám to vrátime až na konci školského roka. Však už je koniec školského roka. Tak nám to rovná nechajte. Presne. Zabávame sa. No určite viac, ako vy dvaja. A ten zákaz alkoholu si pamätáte, áno? Alko, fú, nikdy my. Adony, je ti dobre? Nikdy nebolo lepšie, ako túto noc netrvá večer. Toto im neprejde. Ale veď ich nechaj, však aj my sme boli mladí. No, ešte máme aj odmenu. Ukáž?